Kalau perlu berot sesuai ngak buat yang subhai pi karena ke channel ke jengak baik ke rilum ke si production saya kena ke por dia dem tang papan hikai pi ke ke gitar tutorial nene ke jeng hikai gitar kuno pinta me kana ke jeng ruai nak ke lenti benang karta ka dega nomor live pan ruku pra kana ke dega jeng ruai live pan ruku pra nak ke lenti benang ka dega jeng ruai jeng aingu ne jeng terwa kuno pinta me kana ke jeng ruai tang ki ki basuk kata tang ki live ki kata ka dega ki D E A D E take a step jong kana kajing rai kuno pintem lane ka beating jong kana kajing rai kuno pintem kadai kumne kadai down pen down up down up down take a step ko bening kong kalong kumne down ka step ko up ka step ko balai down kalong pasuk siapa up down up down up down up down kadai gitu dia mentang ngam kuat syubat muslim kena ke por wande ang pa kai fit sampai perlok mo nomor kane ka jika jengam ta kalong ke bahas simple hado kata-kata berkebasuk hai tang iki lai peli kita kiki mo UTA ka rau jong ki e pelatih kembang lai kai fit ka rau jong ki e ke de A D E A saya pej mentang nanti kan aku menahi baka tutorial berkajing kuai mo
Sibon perlok mamta kana ka puar ka bakador ka jongpi te lada kisnyo bakane ka jing ka jonga ka long kabadon kam lane ka ajing mento ya pi subha saya share saya like saya subscribe saya comment atau ajing buat namta ki bi pat ki video ku lada ngamla man ka puar pi ju comment lane pi ayang ka jing buat ngamla ban hi ka tu ka puar ndre subha map yang ndre endang la review ki comment pat ngala persang ban hikai ka we hadin ka we pat Sibon bye bye take care